بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسيب جلبة الدبة حند بمشيئة الله تبارك وتعالى ko yewteten fi muɗum ko fi nde ɗo julde nde tawi no jeeya e ko neɗɗanke on tagira addira ka aduna ɗo nde ɗo julde, sabu tawde allahu subhanahu wa ta'ala wi wama khalaqtu ljinna wal insa illa liya'budun. mi tagirali jinnaji ɗin e neɗɗanke si wona fiyo ɓe rewa. jon non julde nden ko nde dewal e kadi ko kayre woni jeyande e tugal l'islam ɗen, ko nde tugalal ɗimmal immorde e tugale islam ɗen. nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki ɗeɗo tugal l'islam ko honɗum ko shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, ɗum ɗo woni go'o, wa iqami sala e tabintingol julde nden, wa itai zaka e ittugol zakka on, wa hajjul beyt e hajjoygol ka suudu kaaba, wa sawmi ramadan e horugol lewru sumaye. riwaya go ko ni ardi, riwaya go ko sawmi ramadan wa hajju baytillahi alharam. hadith sayyidina abdullah ibn umar radiyallahu anhu on woni ko mi adi jangude. haray neɗɗanke on si tawi dina makko kan timmay o juulay, si o juulata haray wona o julɗo. nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam maaki alahdu alladi baynana wa baynahum alsalata faman tarakaha faqad kafar. alahdu alladi baynana wa baynahum alsalatu faman tarakaha faqad kafar. ko sendi en e tawata wona julɓe ɓen, ko julde nden accuɗo julde nden wo ko kefer. no hani ka neɗɗanke on anda ko honno o juulirta. ino jeeya e piiji chartiji julde nden ɗo e on tigi juulude taw no woodi piiji ko adi. ino jeeya e majji neɗɗanke on o laɓɓinay conci makko ɗin e ɓandu makko ndun e nokkure nden ka o juulata ɗon. so laɓɓini ɓandu makko ndun, o laɓɓinay ɓandu makko ndun immorde piiji dan. si tawi wonimo haton jini e yawgol ka hurgo, o yaha ka hurgo o laɓɓintino hurgo njano ma ɗum hurgo tosoko ma ɗum o si tawi na ɗum woni ko haton jini kono himo wondi e ko wiyete janaba, e mana himo hoyɗiti, ma mo fijiri hoore makko, ma mo hawri e modi makko, ma mo hawri e ɓeygu makko, ko yo lootoyo janaba o laaɓa. e kadi o laɓɓina conci makko ɗin, tawa hara conci ɗin hino laaɓi, ɗi o woni rewirde allahu tabaraka wa taala ɗin. ko waɗi noon si tawi woni no hara ko lanɗo, président jo leydi ndin kam won ɗon ɗaɓɓirimo yo ɓe yiidu, o ɗaɓɓitayno conci makko ɓurɗi laaɓude, o yaha fiyo yiidu e oɗo lanɗo. kono noon sikkuɗa e allahu tabaraka wa taala taguɗo windere nden, oɗo ɗaɓɓirima yo on yiidu. jon noon hiɗa yaade ka makko fiyo yiidu,
wata watto conci wo conci ko wadi si Allah wi qul man harrama zinata allahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati min ar-rizq qul hiya lilladhina amanu fil hayati ad-dunya khalisatan yawm al-qiyamah. Allah no daginani en ɗi piiji, daginani en ɗi conci, daginani en ɗi nemaji fi en haajitorɗi en nafitorɗi rewren ɗi kadi jooma. Allah subhanahu wa ta'ala wi ya ayuha alladhina amanu khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Ƴette conci mon timmuɗi nde hiɗo rewa Allahu tabaraka wa ta'ala. Si ɗum woni onti ko yo eto hara conci makko ɗin no laaɓi e hoore kadi ko conci ɗi laaɓata kon o eto hara conci ɗi o wattoto ɗin tawa ko conci surrayɗi mo fi yo rewu Allah tabaraka wa ta'ala. Kono e nder mum ayi ay woɓɓe sonnaɓe gotentini ɓe ño'ay conci ɗi tawata ɗi wawata ɓe surrude, ɓe watto ɗin conci ɓe yaha e haaju wano peera ma dennabo ma vendonnaire ma ko woni wo ko woni morde sortiji ɗin. Haaju makko yanoya e juulugol o yaa kadi mojo makko sonnajo go o ina luɓan jilbab ma ɗum mi juula, o jonnamo jilbab on o juula ha o gayna o ɓortomo kadi o liɓa ɗon o yaltida e conci ɗi o wattino ɗin. Ko yaltata himo andi ko julɗo, ko yaltata himo andi julde tawaymo ka laawol ka o yalti ton hayno o watto conci timmuɗi ɗi o wawata rewirde Allahu tabaraka wa ta'ala. Kono ɗum ɗon o waɗata ɗum ɗon ko ƴettugol conci ɗi tawata ɗi surratamo. Nelaɗo noon sallallahu alayhi wa sallam no maki sinfani min ahli nnari lam arahuma. Feddeji ɗiɗi, noneji ɗiɗi immorde yimɓe ɓen ko ɓe yimɓe yiite min non mi yaali ɓe taw. No jeeya ɓe yimɓe ɗiɗo ɓe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam sifi fi muɗum ma façon yimɓe ɗiɗo ma none yimɓe ɗiɗo ma façon feddeji ɗiɗi nelaɗo maki nisa'un ko sonnaɓe kasiyatun holtuɓe ariyatun wirtiɓe ma'ilatun oñiɓe mumilatun oñayɓe. Kono non andirta ɓen nelaɗo maki ru'usuhunna ka asnimatil bukhtil ma'ila. Kon nun sakkiti yawa nelaɗo ɓay a sifi kefi ɓeɗo kon nun sakkiti nelaɗo maki la yadkhuluna aljannata, la yadkhulna aljannata, ɓe natata aljanna wala yajidna rihaha, hay urengol aljanna ngol ɓe heɓoyta yawmal qiyama. Yo Allah dando en ɗum. Wa inna rihaha la yujadu bi masirati kadha wa kadha, urengol aljanna ngol no heɓora ni ini distance muɗum. Jonnon si sonnajo o ño'i conci ɗi tawata ɗi wawata mo surrude, o wawata rewirde ɗi Allah, tayle ko Allah arsikimo di jawdi, arsikimo ngal cellal, arsikimo ki haqqil, newnanimo yo ƴettu conci o watto timmuɗi, o yahi o watto ike conci ɗi o wawata rewrirde Allah, haray o jarnali Allah. Allah subhanahu wa ta'ala wi wa ista'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi la shadid. Allah ewnike dande dow wondema si on jarnimo on weltanike mo ɓeydanayi on, kono si on yeddimo yon andu lette makko ɗen no muusi deyi. Allah sifi fi yimɓe sabay ɓe o arsiki none man e ñameteji, o newinani ɓe piiji ɗin fop, ɓe yeddiri ɗum Allahu subhanahu wa ta'ala o halkiri ɓe sabu ɗum. Allah wi laqad kana li saba'in fi maskanihim aya jannatani an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun tayyibah wa rabbun ghafur fa'aradu fa'arsalna alayhim sayla al-arim wa baddalnahum bi jannatayhim jannatayn dhawatay uklin khamtin wa athlin wa shay'in min sidarin qalil dhalika jazaynahum bima kafaru
wa hal nujazi illa al-kafur. Yimɓe saba Allah arsikuno ɓe noone man e ñaamiteeji jonni ɓe zardenji ɗiɗi rimu ɗum haaliji tawi ɓe yangota ko hay fiyo ƴettugol ɗon ñaamete. ɓe ñaami ɗum ɓe yeddi Allah tabaraka wa taala. Allah subhanahu wa taala bonni on ñaamete, raccini ɗum waɗi goɗɗum bulle, bonni ñaamete on fopp yorini ndiyan ɗan, ñaamete on fof yeewi. Allah subhanahu wa taala landiti kadi o wi wa hal nujazi illa al kafur. ene min yoɓay sifa ɗum ɗo si wona ɓe yedduɓe men. o piino ngal misal ka debbi o wi lakad kana li saba'in fi maskanihim aya, maande wonande neɗɗo taskitotoɗo. ti Allah arsikima ndin jawdi ɗon, o newnanima ya soodu ɗin conci ɗon, a yahi a soodoyi conci ɗi wawatama sorrude ko rewira Allah haray hulu bone ɗum. wanno mo wawi ƴettitude on nema e juuɗe ma. idan on tigi no wawi préparude conci makko ɗin, o laɓɓina nokkure nden kaw juulata ɗum. ino jeeya e kadi ko o waɗata kon adi o juulude, o salligoto ha moƴƴa. si o ara o juula, si woni noon o wawata salligade, e noone mo tawata o sella. mo mari nawnare, jangol no woodi, hay ndiyan ɗan wulna, o wawata salligade sabu nawnare makko nden himo wiya yo taamo. on tuma o taamo o juula, ɗum ɗon remplace salligi makko on ha ella makko on iwa. kono si o ala ella, ko yo o salligo si o juula. no jeeya e mum kadi ko adoto wadde ko habbagol ha wagutu on naata si o juula. juulugol julde nden wagutu on heewali sellata. haraya juulali, ta tewike a waɗi kan haray a waɗi ko harmi. ko waɗi noon no jeeya e chartiji julde ɗin ko dukhulul waqti, ko naatugol waktu on. a wawata julde waktu on heewani. ko hawjuɗa wo ɗum noon tentini yimɓe wontirɓe leyɗe porto ɓen, tawayɓe ɓen ɓe golloyay bimbi subaka ɗo e fajiri feññinede koye taw hara ɓe hewtika golle maɓɓe. ma ɗum woɓɓe maɓɓe fana, ma woɓɓe maɓɓe alansara, ma woɓɓe maɓɓe futuro, ma woɓɓe maɓɓe e leereji goo ko wona ɗum. ala kulli halin ko hawjuɗa wo, ko hawjuɗa ko falɗa yaade ka golle ma wo, ko a yiɗare tardude wo, a wawata juulude wagutu mo heewali. wagutu on ko tuma o heewi wo si juulama. ɗum no jeeya e chartiji julde nden. jon noon si tawi woni on tigi laɓɓini conci mum ɗin, o laɓɓini ɓandu makko ndun, o laɓɓini place kaw juulata ɗon, o haɓɓike wagutu on heewi, o honno wiyete o salligike, o fewtay qibla. fewtugol qibla on kadi ko charti jeeyaɗo e chartiji julde ɗin mo julde nden sellata e ɓaawo mum. fewtay qibla ko onno noon andirta ko qibla on ni, ko leydi ndin ka wonɗa ɗon landotoɗa ko honto woni ka ɓe fewtata ka qibla, ɓe holle qibla on juulira ɗon. ko ɗum waɗi samahatu cheikh Abdoulaziz ibn Abdillahi bin Baz rahimahullah ɓe landano landal, ɓe wiya ko honɗum woni ñawore neɗɗo juuluɗo o andoyi non jaka wona ɗon qibla on wontiri ɓaawo nde o gayni julde nden. ɓe wi tafsil on, si woni a yahi e leydi tawi ko leydi julɓe, ma majorité julɓe woni ɗon, e noone mo tata no gerɗa wo ananayi noddinandu e sengo goo, a yiyay julɓe ko ɓuri ɗuɗude, ma leydi ndin ko leydi julɓe ko ɗum andira. sa juuli ka wona qibla, a salmini, goɗɗo ari wiima
wona qibla on ni goy ɓawnde salminɗa ɓe inni a fillitoto julde nden sabu tawde ko peyi julɓe ko hasi kon ɗon a wawa heɓude goɗɗo kono yetoma honto qibla on woniri ɓe wi kono si a juuli e julde kayanno e peyi heferaɓe ka woni majorité ma peyi on ko peyi heferaɓe ko ɗum anda julɓe ɓen ko seeɗaɓe woni ton a juuli ka wona qibla on a salmini goɗɗo innima e naɗo qibla on wonno koy ko ɗa ɓawde etade haron ka heɓali goɗɗo kono holle a waɗi ijtihad a juuliriɗa ɓe maki ara e julde ma nden ɗon no selli a fillota kono so tawi hiɗa ka nder julde goɗɗo ari wima qibla on na ɗo goy ko ya wurto fewtira ka o wimo yo a fewtir ɗum kono qibla on ko charte jeeyaɗo e chartiji julde nde woɓɓe wi ɗo si tawi ɓe wawa intervenude inchallah mi aroya e jonnugol on tan hara en waɗa e débatji mi wolino ɗum e vidéo ji am feƴƴuɗi wonande kala hato jinoɓe e yewtugol fi piiji goo si Allah jaɓi mi udditana on dambugal ngal on tigi nodda o naata o intervena yeru ko faala kon kono ɗolan tori on yo yaafolan ƴettiren ni fi wota en taƴu faamu jama on e ko wonɗen ɗo kon inchallah en aroya e siseji kala ko faala ɗo ye yewto e fimu walla o kimmi feere andugol fi muɗum mi udditana en hara ko débat watte on tigi intervena yeru ko faala o inchallah joni noon haray on ti o fewta e qibla on si o juula o waɗa honɗum kadi si o ari ɗon o towna juuɗe makko ɗen o habbira ko wiyete takbiratul ihram wiwgol allahu akbar ko ngol konngol ɗo kadi o wolta na yo wowlu goɗɗum go'o ko wonago ol konngol ko allahu akbar ko ngo'ol o wowlata e ɗengal arabu ni no mi woliringol ni e ɗengal arabu ko non o wolirtangol e ɗengal arabu na yo wowlu e haala makko kan a wata inde misal bay ko a pullo inna ara a daroto fi juulugo inna allah ko mawɗo juula gasata o konngol ngol ɗo tigiri wowlata sabuna o ɗo ko tawqi fi ko ya daro ha bindi wi'aya huusi huwa ɗo noon bindi ɗi wi ko ya wi'u allahu akbar ko ngol ɗo konngol wowlata ko ngol ɗo gasata ka julde ɗon jon noon no heddi ɗon kadi ko woɓɓe jiɓi fi mum ene simiɗo wiide allahu akbar koyemi townu juuɗe ɗen simi wiya allahu akbar ka koyemi wi allahu akbar simi towna juuɗe ka koyomi naɓidu allahu akbar on e juuɗe ɗen ɗiɗo tati noon hino sella ko waɗɗa e mum wo hino hawri ɗa wawi wiide allahu akbar si towna juuɗe hiɗa wawi wiide allahu akbar hara juuɗɗen e habbirgol ngol yaaɗu hiɗa wawi townde juuɗɗen kadi wi'a noon allahu akbar juuɗe ɗen ko fewndo honto ɗe wonata ko fewndo ka balaje ga ma ka fewndo noppi ma ka falo noppi ko ɗiɗo nokkeli tati juuɗe ɗe wonata e muɗum fewndo ka balaje ma fewndo ka noppi ma fewndo ka falo noppi si mi wi fewndo ka falo noppi ara juuɗe yaha e wano wasi ɗe wontira e wano ɓawo seeɗa ko ɗo woni falo noppi ɗin habbira newre jungo ngon ko ya fontu kolli ma ɗin na non ya hiɓɓidirɗi na ya pasuɗi kadi ko ya accituɗi ɗi wona normal focca newre jungo ma ngon habbira ko non habbiririrta na ya habbir ka fewndo ɓernde ɗo ko ɓe inni ko ka fewndo balaje ma ka fewndo noppi si a yahi noon e juulirɗe go'o a yiyay woɓɓe no jogo noppi ɗi waɗani si ɓe habbira ɗum ɗo alaka bindi ma ɗum woɓɓe naada ɗi kolli jani ɗo ka nder noppi ga si ɓe waɗani ɓe waɗa noon ni allahu akbar ɗum ɗo kadi alaka bindi joni noon si a habbiri a wi allahu akbar a jangay goɗɗum
سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك أجانغا يدون دو ما دون جانغا اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد قدو يدون دو جانغتا سب سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه ñande go be landino rasul alayhi salatu wassalam beni nelaado mi wattani yila si tawi woni a habbiri a de'itay seeda andi nin ko dum jangata nelaado sallallahu alayhi wasallam maaki minna allahumma ba'id bayni wa bayna khataayaya kon woni maana dum do alla woddinan hakkunde an e gopi andi karama ko be wi do ko adi gopi di wadde mana adi zunubaji din a faggitade di hida torade alla yo dande faggitagol zunubi on allahumma ba'id bayni wa bayna khataayaya kama ba'adta bayna al-mashriq wal maghrib wa no woddintinirda hakkunde pudal e mutal allahumma naqqini min khataayaya alla labbinan immorde e gopi andi immorde e gopi di mi wadi din si mi faggitike gopi din joni alla labbinan e majji kama naqqaita ath-thawb al-abyad min ad-danas wa no labbinirda concol dane wongol non immorde ko hoji ma ko hojintangol do ko nde on tigi faggiti zunubaji din o toro alla yo alla labbi moy dum don allahumma ghsilni min khataayaya bil ma'i wath thalji wal barad do ko e misal joni si tawi concol mangol ngol hebi tundi masalan yorundi a hefay itta taho honka ha gasa on tuma non yaha wada e ndiyan wada sabunde wada eau de javel lota halaba bawo ko honkuno da kon ko dun do wonno nakkini min khataayaya koko wonda wattude gol e ndiyan do lotirangol sabunde eau de javel ko dun do woni ighsilni min khataayaya bil ma'i wat thalji wal barad fiyo on tigi laabu pos immorde e dunubaji makko di ko imma o du'a do jangata ma o ya du'a da سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك باوتو دون عوذ الندى ويا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أنتم ويا بسم الله الرحمن الرحيم أنتم جنغا فاتحة سيأعوذ النكي a jangi fatiha dido di janguda do fu ka fuddode gila ka habbirda don ha udhunnida ha janguda bismillahir rahmanir rahim on siko e julde fenyintende asuuday dido jango ya fatiha on towna fatiha on kadinde da jangam a jangay mo ha o timma a jangata feccere fatiha yaha ruku yaha sujudu arta jettande a feccere heddinde fejja a jangay mo ha o timma si a gayni janga cortewol arngol ɗowwo ngol ƴettuɗa o kono miɗo faala yiltitude on ɓaawo seeɗani mi acci toɓɓere ɗon ko honno woni nden si on tigi habbiri juɗɗen ko honto ɗe duwa arde juɗɗen ko yo ɗe aru ka hoore ɓernde o ƴetta ñaamo ngon o fawa ka hoore nano ndehi mo juula ɗo ko noneji ɗiɗi woni ɗo ko imma o waɗa wadu'u wallina jungo ngon e hoore ngoya ñaamo ngon e hoore nano ngon ma o waɗa qabdu o
o jogito haray non ko honto jogitoto ko ka sogonal mana gilandema ɗo heɓi ka soɓɓundu ɗo ko ɗum ɗo wiyete sogonal ngal o jogito hakkunde ɗo o fawakɗe ka hoore ɓernde makko wonɓe ɗe fawde ka ley wuddugaɗen ko hadith goto ɓe dallinori hadith seydina ali ibn abi talib radiyallahu anhu kono hadith on ko lowɗo ko selli kon ko ka hoore ɓernde ga on tigi wallinta juuɗe makko ɗen ɗum ɗo kadi koyo en respectu ko ari kon e nelaɗo alayhi salatu wassalam sabu tawde ɓe maki sallu kama ra'aytumuni usalli juulire no yiruɗon miɗo juulira non ko ƴetta e nelaɗo kon alayhi salatu wassalam fop ala hay nokkutu mi fillito ko ƴetta e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam kon fop immorde no ɓe juuliri ala hay nokkutu ka windi wondema nelaɗo sallallahu alayhi wa sallama ɓe fontayno juuɗe maɓɓe ɗen ɓe juula ala hay nokku ka ɗum windi deftere no nde wayi wono nde wayi nden ala e hoore leydi ndin fof nelaɗo fonti juuɗe mum ɗen juuli ɗum ɗon windaki hay e nokkutu tariha wowlali ɗum ha hande idan yo on tigi ekkito ko juulirano rasulu sallallahu alayhi wa sallam juulirayno non waɗi noon nelaɗo sa sallam maki menen annabaɓen fuu min wallinay juuɗe amen ñameɗen ka hoore nane amen ndemeɗen juula min yawnay huntari min nennay sullari kamen maayi ɗon kadi ko ɗon min ƙabrinte ɗiɗo ko sunnaji annabaɓen foop donc haray on tigi yo accu o respecta nden hunde nde tawde ko iwrude e rasulu alayhi salatu wassalam amma innugol si tawi woni oɗa noon ɓawo fonti juuɗe si julde makko nden jaɓetake maɗum awa joni enele min halilam fontude ara nun joni lam faala sowde sim fuɗɗike sowgol ɗo haray ɗe julde komi juuli ɓawto ko fof jaɓetake hay goto wiyalima ɗum hay goto innali ɗum ko waɗi noon si wolama fi sowgol juuɗengol woɓɓe ko ɗon ɓe rewata ɓe yaa ɓe inna joni donc an a wiya woni mawɓe men juulaynoɓe ɓen fof fonta juuɗe ɓeɗo fof nato yeyite goto wolanalima ɗum ahi ko wiyaɗa ya sow juuɗe ɗen ɓaawo ko ɗum ƴetta e rasul alayhi salatu wassalam amma innugol oɗa fontaynoɗo juuɗe o maye mum haray on ɗon ko nato yo wiyite hay goto yetakima ɗum ta longin goɗɗo ko wowlali ske miɗo andi woɓɓe goo ko ɗon ɓe iwtiroyta joni ɓe yaa ɓe inna awa mimi ni mawɓe amen ɓen fof juuliraynoɓe fontugol juuɗe fof nato yeyite goto wolali ɗum wallahi sa woli ɗum kadi haray a woli tum ɓaawo haray hiɗa faala wolude kono goɗɗo wowlali ɗum wowlantama kadi ɗum ayiyata kadi ka ɗum windi wigol ɓen juulirnoɓe noon fof nato yeyite ko wiyaɗa ko ya ɗoftu ko rasul alayhi salatu wassalam addi kon allah wi qul hadihi sabili ad'u ila allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal mushrikin wiuɓe ko lawol ngol ni mi nodda e faade allah ad'u ila allah ala basira bimana dalilu selluɗo mi woni noddude muɗum ala basiratin ana min wa man ittaba'ani e kala jokkuɗola allah wi aya goo qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah yeto ɓe stayi ko gonga hiɗo yiɗi allah jokkelam min muhammadu allah yiɗayon allah wi aya goo laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana latani kew nelaɗo ñentinirgal moƴƴugal ko ɗum ɗo allah wi nokku goo wa man yushaqiqi rasula min ba'di ma tabayyana lahu alhuda wa yattabi ghayra sabili almu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira
kala wenjuɗo e ko rasulu sallallahu alaihi wasallam addi kon ɓawonde goonga on feñanimo min baadi ma tabayyana lahul huda enen hiɗa andi ɓe to si tawno hara feñanno ɓe an ko feñanma kon anda kasa ɓen ko ɓe yaafaɓe kamɓe sabu tawde ɓe andano ko haka ɓe andi ɗon ɓe golliri an non an wetanima an sa waɗali woodi ko jaaboyoɗa ko ɓen ɗon jaaboytako tilka ummatun qad halat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wala tusaluna amma kanu yamalun ɓen ko moftanmaji gire ɓe feƴƴino hino wodani ɓe ko ɓe faggiti no wodani on ko faggiti ɗon yawmal qiyama on landitoytake kamɓe ko ɓe wanno ko kadi sen daari haka ka sengo dina tun yiyata goɗɗo no adda ɗo excuse e min ko komi tawri mawɓe am ɓen kon mi waɗata min ko mawɓe am ɓen ko woni e mum ko min ko ɗum ɗon tun mi waɗata ɓe ko ɓe woni arde ɗo ɓe haalana men ɗo ko fof ko mordo marda gasi probléme ala ene a tawno mawɓe maɓe suuduɗo ka a darni suudu pani ka a darnali a darni a tawi mawɓe maɓen ha hande ɓe yehi Europe ɓe haali kono an haɗiɗa yaade Europe haɗiɗa yaade Amérique haɗiɗa yaade e Australie haɗiɗa yaade Chine sodoygol makiti arta ɓeɗo hande ɓe sodoyali makiti est ce que ɗo koko tawruɗa mawɓe maɓen ko waɗɗa aljawabu la donc piiji ɗin waɗay tatawur développement waɗay e piiji ɗin fuu hande ni ka éducation wetani en ɗo ɓawɗo seeɗa ɗum ɗo ari ala musibi julɓe ɓawɗo seeɗa ari Facebook ɗum ɗo ala Facebook heɓi yahi ha tawi messenger ala messenger heɓi yahi ha hande tawi joni vidéo ji ɗin haray ɗe renidiri ɗo kadi ɓeydoyto ɗo kadi yahoya ha piiji goo kadi ɓeydo ko enen ɗo e gandano no gasara feƴƴi e men enen ɗo fuu ɗum hewtoye e zamanuji ɓiɓɓe men e taniraɓe men e tantiraɓe meɗen piiji goo kadi inventoye ton ko tawi alano ɓen ɗon kadi évolue ɓuri ko enen évolue ɗen joni kon ɓena mawɓe men ɓen hari ko komo hari ko ɗum ɗo tum ɓe waɗata enen kadi ko ɗum jogi ɗen ka fikraji meɗen mawɓe men no wattotono gooso enen en wattata ko gooso hande kono noon mawɓe men ɓen no marno pine e en jaɓali enen kadi respectugol en tawrunoɓe duɗe Qur'an est ce que eɗen jangude ɗum en tawanoɓe fiima en tawanoɓe yara est ce que en heɓali fiimoɓe yara en tawaliɓe ka suware est ce que en heɓali amoyoɓe bal enen hay heferaɓe ɓe naati ka meɗen ɓe naati toon ɓe wolay Jesus Christ e korto karta le Dieu le Fils et le Saint Esprit the God the Father and the Holy Ghost e zamanu mawɓe men ɓen est ce que hari ɓeno toon hari ɓe ala toon donc accu innugol koko tawruɗa mawɓe maɓen ko wonɗa e wadde ɗum ɗon ko dartagol dina kan tun ɗon ko a ƴettata kon accutu ɗon goɗɗo go ƴetta kono ta aginno ko Rasul sallallahu alaihi wasallam addi kon ta darto ɗum ɗon sa ƴettata accutu ɗon goɗɗo go kañum ƴettay kono ta jasindey sa jasinima a dartike a wattana lila perda e dina man kan hara andali en jangi aya on nane woni ko Qur'an on woni inde ɗum wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin o jokki lawol ɓen ɓe tata na jokkuɓe lawol dina yimɓe gonɗinɓe ɓen wallihi mata walla min acciday moy ko jokki ko min naɓiramo ngon sengo ɗon sakkitode mum ko honto wa nuslihi jahannama min jippinoyamo ka yitte jahannama lakhdari mo jangeten on ka meɗen kono o wi honnu o inni lakhdari inni wosi tawi woni on tigi jiɓike kono o watta o wi wa yas'al al ulama yo lando jongande ɗen o inni si jongande ɗe yewtimo kadi na fo o ƴettata dey na wonɗo wolanɗo mo o ƴettata o inni wa yaqtadi yo ñentin bil muttabi'ina e ɓe ñentinɓe sunnata muhammadin sallallahu alayhi wa sallam sunna nela ɗon ko ɗum ɗo lakhdari wiyen ka donc haray on tigi yo watta ila moƴƴa e dartagol ko iwri kon e rasulu sallallahu alayhi wa sallam idan arten ɗo o waɗay juuɗe makko ɗen jungo makko ñamo gonka hoore jungo makko nano ndehimo juula o janga non ɗo auzubillahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim o janga fatiha on si o gayni jangude fatiha on o watta ɗon ko newanimo wo immorde corteji ɗi
kala cortewol ko faala jangude o janga ɗum ɗo jonnon no ari ka defte no woodi ko wiyete tiwalul mufassal no woodi ko wiyete qisarul mufassal no woodi ko woni hakkunde ɗin ɗon ɗiɗi kadi karamo ko ɓen wi wo ko wiyete kon tiwalul mufassal ko gila suratu qaf ha hewti suratu naba wano cheikh mouhammad ibn salih al uthaymin rahimahullah ɓe makiri noon ɓe maki tiwalul mufassal on ko girandema suratu qaf ha hewti suratu naba amma yatasaaluna hakkundere ɗo nden ɗum ɗo fof koka janguɗa o ɓeyni ko wiyete qisarul mufassal on koko sirat gila suratu duha wadduha wallayli idha saja ha suratu nnas wiyete qisarul mufassal e ɗi wonɗi hakkunde ɗo nelaɗo sa sallam no jangay noon o tiwalul mufassal ɗo wano ka subaka e ka julde geeƴe tabiti noon e rasulu sallallahu alaihi wasallam ɓe jangi kadi tiwalul mufassal on e nder futuro kono ɗuuɗa o janga ɗiɗa ka subaka e kañumma e ka fana o jangoya qisarul mufassal on wano ka futuro o jangoya ɗiya heddiɗi ka alansara kañumma e ka geeƴe ɗum ko simo hunji tawi o hunjaki kono o watta ko yo jango ko newanimo o haysi ko birabbinasi tun o hunji so jangi fatiha on o gayni ko yo wattu birabbinasi on jonnon ɗo kadi no woodi jiɓotoɓe ɗo seeɗa ene tawsino sella jangugol cortewol gotol e nder darɗe ɗiɗi wano malikiyankoɓe ɓen kamɓe ɓe jaɓa ɗum ɗon ɓe añi ɗum ɗon ɓe wi fiyon num ɓaawo nagol ɗon tu woni cortewol e nder qur'an on sa jangigol ɗa e nde darde ɗo sansu jangoya gongol go e darde go kono si tawi noon no sella no sella si tawi noon kadi min mi jangi cortewol gotol ngol masala mi jangi qul huwallahu e nde darde aranere ɗo darde hikkinde ɗon nden kadi mi jangi qul huwallahu haray ko ella o woyna ella kono ko moƴƴi kon koya waɗu tan wiye nonina janga ɗo gongol go jango yaɗa gongol go ene noon kadi ko honnum ɓuri moƴƴude ko iwrugol naasi janga naasi ha gasa darde ɗimmere nden jangoya falaqi kako ya iwru to arta leyga janga qul huwallahu on tuma darde ɗimmere nden jangoya qul a'udhu bi rabbil falaqi haray ko ɓuri moƴƴude kon ko ya iwru dow jippoɗa wona ya iwru ley ƴawra docteur mahmoudul misri abou ammar eɓe janti ka deftere maɓɓe tahdhiru sajidi min akhta'i l ibadati wal aqaid ɓe maki hino sella ka on tigi iwtira ley o janga o yara dow kono ko honɗum woni fandare yewtere maɓɓe nden ko si tawi on tigi o falji o jangiri ley o ƴawri dow haray wona yo repetu julde makko nden o ala ella e muɗum kono noon o acci ko ɓuri moƴƴude konko ɗum ɓeynata khilaful awla yani ko ɓuri moƴƴude konko yo iwru nun dow o cippora ley kono si o jangiri noon ley ga o ƴawri o wiyetake yo sujjan ɗum ɗon par ce que docteur mahmoudul misri abou ammar hiɓe janti ɗum ka nder deftere maɓɓe ɗo tahziru sajidi min akhta'i l ibadati wal aqaid docteur mahmoudul misri abou ammar idan haray ko honno wiyeten ko yo iwru dow o cippo si o jangi fatiha o watta ɗon cortewol go'ongol o hunji wo saabu allah no wi faqra'u ma tayassara min alquran jange ko newani on wo ko noon nelaɗo kadi tindiniri oya sahabajo faljunoɗo ka julde muɗum ɓe maki yo jangu kala ko newanimo ɓaawo fatiha on kono fatiha on kanko obligatoire fatiha on no waɗɗi si o gayni ɗum ɗon o habbirana yahugol ka ruku' haray habbirangol ngol yahugol ka ruku' ko ɗum wi'ete takbiratul intiqali habbirgol sottugol e nokkure yaha e nokkure go'o kono woni ko mi fandi e ɗum wona yo daro ka o feewi ɗo o wiya allahu akbar on tuma noon o yaha ka koppi wona yo accu kadi ha o hewta ka koppi o wiya allahu akbar o woye ko nde himo fokkita yahugol ka koppi ko yo wiyor ɗon allahu akbar ko ɗum waɗi si ɗon wi'a takbiratul intiqali ko habbirango sottinaygomo e nokku yaha e nokkugo na yo accu ha o hewta ka koppi o habbira wona yo accu kaw dari ɗon o habbira si o fokkita koyo o habbir himo yahorde ko ɗum ɗon woni ko hani ko waɗi noon ko wiya ko takbiratul intiqal
wona yo accu ha hewta ka koppi o wiya Allahu akbar ma ɗum acca kaw dari ɗo o wiya Allahu akbar si o fokkita o oye ko ya yaadu e muɗum ko ɗo woni ko haani ko on tigi wiya Allahu akbar o yaha ka koppi si o hewti ka koppi o yo jogo koppi makko ɗin o uddita kolli ɗin ni o woncita kolli ɗin hakkunde majji o jogo koppi makko ɗin o focca juuɗɗen fiyo ɓaawo makko ngon fonto hara o luƴaaki sabu nene Aisha radiyallahu anha heɓe sifi ɗum ɗon si nelaɗo sallallahu alayhi wa sallama yahino ka ruku' tawa e noy e ɓaawo maɓɓe ngon hino focci las koyo ɓaawo ma ngon focco las hoore ma nden kadi hara ugginali nde hara kadi a ɓantali hoore nden koyo hoore nden fotodiri e ɓalaje ma ɗin ka wonɗa ɗon ndaara ka sujjoyta ton sa hewti ka ruku' ma ɗon deeƴa wona ya yahu fip ɓantoɗa sabu yahugol ka ruku' hino waɗɗi farilla wonugol ka ruku' sa hewti a waɗi cak a ɓantike a tabitali e ruku' on haray a waɗi ella ɗum ɗon non hino bonna julde ma nden sabu haray a acci ko waɗɗi si a accile konko waɗɗi ɗon a wattay ɗum ɗon tawsi sujjoya jon non évitugol ma ɗin ɗon boneji fof ko ya respectu ko rasulu sallallahu alaihi wasallam tindini kon yaha ka koppi ñiiɓa deeƴugol ngol kadi ɗon koko waɗɗi deeƴugol ma ka ruku' maɗa naya hewtu waɗa fippantoɗa wawa si goɗɗo cukke ɓaawo yaha fotodira hara ɓaawo ma ngol no focci si wona hara hiɗa mari ella no woodi noon woɓɓe ara ɓe mari ɓaawo musaygo ma becce maɓɓe ɗen no musa ma hiɓe mari dow ella ɗon on tigi no wawi yarude ruku embere no alhaali makko on fewdorino ɗo ko wonɗen e yewde ko fi neɗɗo mo tawata hino gayna gollude gollal ngal ko yo gollungal ko timmi so yahi ka ruku' o wiya subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim o wowla ɗum ɗo mo wawi wolde ɗum nde wotere laabi tati laabi jowi laabi jeɗɗi laabi jeenayi ha no wawata mo neworande o ko tata tampintamo kono noon si tawi ko a imamujo haray ko ya a maîtrise ko ñiɓata ka koppi kon sabu ɓawoɓe ɓen woodi woɓɓe hara ko nayeɓe no woodi woɓɓe hara ko nawnuɓe no woodi woɓɓe mari nawniraɗo on no ɓe nawnira no woodi woɓɓe kamɓe tigiri tawa salligi ñiɓirtaɓe ɓe mari ko wiyete ɓuuri salligi boniraɓe sowno naya tampin onti ka ruku ɗon jogitoɗa ɗon ha o sonjo ko ya yahu hawrina yerka tawata on tigi tampata on tigi yewta ɗon on janga ɗon subhana rabbiyal azim on o ɓanto ndehimo ɓanto kadi o wiya Allahu akbar amin sami Allahu liman hamida o wiya sami Allahu liman hamida wonande hombo e hombo yimɓe ɗiɗo imam on kañum may aaden goto wonɗo e julde kañum tun on ɓawoɓe ɓen ɓe wiya rabbana walakal hamd sabu ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam tindinno e fi julde nden ko honno hana juulirede neɗɗan kew siko ɓawo o wiya rabbana walakal hamd ɗo kadi rabbana walakal hamd on hino mari noneji nayyi no wowlirte hiɗa wawi wiide rabbana walakal hamd hiɗa wawi wiide allahumma rabbana walakal hamd hiɗa wawi wiide rabbana lakal hamd hiɗa wawi wiide allahumma rabbana lakal hamd ɗiɗo nayyi noon gotum kala ko waɗɗa haray hino selli jon noon ko janguɗa ɗo wo e ɗin ɗon haray na ella kono a waddata ɗi nayyi noon nokkun gotum ko goto petto watta e oɗo sayi waɗa oɗa e oɗa sayi waɗa oɗa e oɗa sayi si tawi ɗa hunji ɗi fof sa hunjaki ɗi fof waɗa goto mo tawata oɗo hiɗa felliti on ɗon kan no hunjorɗamo noon hino selli si on tigi ɓantike o wiya sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamd o wiya hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma shi'ta min shay'in ba'du to wola ɗum ɗo ɓawo nde o ɓanti si tawi noon o wata ɗum o wiya rabbana walakal hamdu ma ɗum sami Allahu liman hamida kono noon ko yo eto o janga ɗum ɗo sabuna ko sabu ɗum o tagira Allah subhanahu wa ta'ala wi ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun
yo eto janga ɗum fii no o wawira henanamo ko woni e rewde Allah kon himo e tippi e bindi wona ko woni e hottade hina kadi ko o mandi sabu dewe ɗen mandagol ala e muɗum min ko ni mi mandori hiɓe waɗira dewe ɗen mandotako dewe ɗen ko bindi ɗin ko waɗi si ɓe wima ko tawqifi na ya huwu gollal ngal ha tumanti bindi ari wiya huwungal ɗum ɗo woni e dewe ɗen a waɗata ha tuma bindi ari wiya joni noon si bindi ɗin ari wiya waɗu ko ya eto anda no bindi ɗin wiri ya waɗir noon waɗirano si on ti wi rabbana walakal hamdu ɗo kadi o artira e juɗɗen ka ɓernde ka waccitayɗe hiɗe fonti ɗum ɗon kadi ko lutodiral hakkude karama koɓɓen woɓɓe goo no yi o artirayɗe ka ɓernde wano samatu cheikh abdoulaziz bin bas wano cheikh mouhammad ibn salih al uthaymin ɓe yi o artirayɗe ka ɓernde woɓɓe goo no yi o accayɗe kade fonti ɗon ɗum ɗo fof ko waɗɗa o e muɗum ala felore e muɗum min noon miɗo suuɓi artirgol ɗe ka ɓernde kono ɗum waɗi o hikma on waɗugol juuɗe ɗen ɗo ka ɓernde ko yankinanagol allahu subhanahu wa ta'ala hollugol yankinare e ɗoftare e cippitare e lerɗirgol ko woni e juuɗe allahu subhanahu wa ta'ala kon immorde e yurmede sabu yurmegol ma jaɓane dewal ma ngal sabu si o ruttingal ala jaɓoma joni noon on tigi o artiraɗe ka ɓernde makko ɗo yeru ko o wonata ɗon kon on tuma o habbira kadi o sutoyo ka leydi joni noon wano juuɗe ɗen waɗugol ɗe ka ɓernde ɗuma on no ɓantugol juuɗe makko ɗen ko townata juɗɗen ko ni o waɗay ɗum telen nokkeli nayyi si o habbiri takbiratul ihram on allahu akbar o habbiri ɗum ɗon o habbiroyi nde mo yaaka koppi o habbiroyi si o ɓantike e kañumay so jooɗike o tayike ndey mo immo o daro o habbira ɗon kadi ɗiɗo nokkeli nayyi ino tabiti kaw waɗa ɗum ɗon e juuɗe makko ɗen o towna joni noon si tawi woni o iwi ɗon kaw dari ɗon o feewi e darde o yahanoyay hande kadi honɗum o yahanoya sujjugol makko ngol o sujjoya sujjugol makko ngol kadi koyo sujjirtere jeeɗiɗi nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maki umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumin mi yamirama nde mi sujjata e dow tere jeeɗiɗi ɗen tere jeeɗɗi ko tinden e kinal ngal ɗo woni go'o newe juɗɗen ɗo woni tati koppi ɗin woni jowi reedu koyɗe ɗen ɗiɗi woni jeeɗiɗi kinal tinden ko goto go jungo ngoɗo e jungo ngoɗo woni ɗiɗi tawti ɗo woni tati koppi ɗin ɗiɗi woni jowi e kañumma e reedu koyɗe ɗen ko wonɗa e cikkude konkolli ɗin fewtinaɗi ka qibla teppe ɗen fewta ɓaawo maɗa coddulol ngol fewta kasamanu dow ka joni noon si on tigi sujji ko on no wonirta so sujji ko imma juuɗe ɗe wona fewndo balaje makko ɗen ɗo ma ɗum ɗe wona ka fewndo noppi ga ɗum ɗon on fof ellala e mum ka juuɗe ɗe woni e ɗin ɗon niveau ji ɗon ɗiɗi noon wano cheikh mouhammad ibn salih al uthaymin rahimahullahi ɓe janti ɗum ɗon ɗin ɗon ɗiɗi noon ka juuɗe makko ɗe woni ɗo wona ella imma ka o sujji ɗon ɗe wona ka fewndo on no wiyete balaje makko ma ɗe wonoya ka fewndo noppi makko si tawi woni ko kanko woni imam ma ko kanko tun woni e juulude yo udditu e juuɗe makko ɗen ɗo hara no hetti hara na yo ɓiƴu hoore makko ha feƴƴita kono noon simo wondi e yimɓe haray ko yo mooɓo embere ko tawata o tampinta ɗimmoɓe makko ɓen joni noon ka ruku'u makko ɗon kadi ko honno wonirta ɗon ko yo eto hara ɓaawo makko ngon ino fonti ko hana ngo towti seeɗa sabu accitugol reedu ndun buse makko ɗen ga hara o wallinali reedu ndun ka buse ma o ƴetta dense ɗen e buse ɗen o hiɓɓidira na yo hiɓɓidir buse ɗen e dense ɗen kadi juuɗe makko ɗen si o waɗiɗe ɗo o lappiɗe ka leydi o hiɓɓidiri kolli makko ɗin o focciɗe ka leydi wona yo sogonal ngal memu leydi e laaɗo maki wota on sujjir wano bareru ndun walorta non hara hiɗon focci sogonal ngal ka leydi na yo onti foccu sogonal ngal ka leydi ko yo ɓantu sogonal ngal ta si goɗɗo waɗi ni jungo hino wawi natude ka ley jungo makko ha hewtoya ka newre tawa ɗum ɗo mema gatal ngal kaw woni ɗon maka tapi kaw woni ɗon na yo foccude ka leydi ko non o waɗirta ɗon o tugga kadi tinde makko nden hara tinde nden kañumma e kinal ngal fof no memi
wona yo tuggu gotun tun o acca kuma na yo tuggu tinden tun o acca ɗon kinangal na yo tuggu kinangal tun o acca ɗon tinden ɗi ɗiɗi non memay lendi ɗum kadi koyo eto koppi ɗin kadi koyo ɗi wonu e normal no ɗi woni duwa wonirde noon ka hara himo tabiti nokku goto himo ñiiɓi na yo pasu kompi makko ɗin ha feƴƴita wona yo ɓiƴƴo kadi sina hara hunde wotere har jama no ɓitti ha feƴƴiti ta ɗon o ɓadoray sabu tawde wala feere kono so tawi mo mari feere koyo accitu koppi ɗin ka fewndo kadi woni ɗon no cikkirnoɗi noon ka leydi ko teppe makko ɗen ga ko kolli makko ɗin o luƴa e kolli koyɗe makko ɗin o yeto ɗi fewta ka qibla si tawi newende noye muɗum par ce que woɓɓe goo si tawi ɓe wawata ɗum ɗon ma koyɗen ko musayɗe haray ɓe wawata ɗum ɗon kono so tawi hiɗa wawi ko ya ekkitoɗo seeɗa kolli ɗin fewta ka qibla si fewti ka qibla teppere ma nden haray no fewti ɓaawo maɗa on tuma coddulol koyngal ma ngal haray ka samanu dow ga fewti teppere ma ñamere nde wo nanere nde wo hiɓɓidiraɗe sabu ɗum no ari hadithe nene Aisha radiyallahu anha wonde ma ñande go ɓe memi jemma ɓe hawrodiri rasul sallallahu alaihi wasallam no sujji tawi teppe maɓɓe ɗen hino hiɓɓodiri ƴetta e ɗum ɗon wonde ma ko ɓuri moƴƴude kon ko ya hiɓɓidir koyɗe ma ɗen e teppe ɗen ɓaawo si tawi hiɗa sujji sa ɓantike ka jottagol sa jangi ɗon ko ɗon ko subhana rabbiyal ala jangata ka sujjuɗa ɗon toroɗa ɗon Allah yeruwo ko tawata hiɗa faala ɗo e imamujo on ɓantade masi ko a woni imamu on ha ka tawata tampinta jama on ɓaawo ɓantoɗa sa ɓantike jooɗagol ngol ko iftirage jooɗortoɗa kon ɗum woni on iftirage ko cikkugol kolli koyɗe ɗin fewtinaɗi ko qibla luƴa teppere nden wano waɗirnoɗa noon ka sujudu ɗum ko koyngal ñamal ngal koyngal nanal ngal fonta teppere nden immorde koyngal nanal ngal jooɗora fowre ma nden e hoore teppere nden ko ɗum ɗo wiyete iftiration jooɗoɗa e hoore mayre ɗon on tuma noon ka du'a ɗuma ka jalsatu bayna sajadatayni jonde nden hakkunde sujudeje ɗen ɗiɗi ko noon kadi jooɗortoɗa si tawi hiɗa tayyade ka tayya hakkundejo amma noon sika ka tayya sakkitoro aray no serti seeɗa ɗum ɗo fof noon no landi tawde hara neɗɗan kewon o ala sattende muɗum par ce que no woodi woɓɓe haray ɓanndu num num janɗi e noone mo tata ɓe wata luƴƴude koyɗe maɓɓe ɗen hawano ton ma ɗum hara on tigi no mari muusu koyɗe mo wonde e angal cellal ko ɗum waɗi si wiɗen ɗo ko wonɗe yewde ɗo kon wonɗen e basorde ko yimɓe jogiiɓe cellal ɓen si on tigi wata simo ekkitade seeɗa aroyay joni ha o wowta par ce que ƴiyeɗen koko wowtinɗaɗe o ƴettoyay on tigi wowtay kono ko seeɗa donc on tigi eto o waɗa ɗum ɗon si on tigi waɗi ɗum ɗon o yiltitoyke o sujji o immo ka immagol ɗon kadi himo immora juuɗe makko ɗen himo immora koppi makko ɗin siko immorgol juuɗe makko ɗe wona cheikh mouhammad ibn Sall al-Uthaymin kamɓe kaɓe yaari ɗon ɓe inni si tawi hara on tigi o sella mana himo mari nawnare ma ɗum ɓandu ndun hino teddi ma ko jokki ɗum ɗon mo wawi immorde juɗɗe en ɓe inni kono si tawina ɗum haray koyo immoro koppi makko ɗin kono almuhim ɗum ɗon yani dambugal ngal no yaaji sabu karama ko ɓen goto kala no yaari sengo woɓɓe no yaari ka immorgol koppi ɗi woɓɓe no yaari ka immorgol juuɗe ɗen ko tawɗa hino ɓurma newanade o waɗu ɗum ɗon kono tun eto hara a bonnali forme julde nden tawa yiiɗoma o anda e modi oɗo koye julgol woni kono so tawi kadi ko immagol gerda e muɗum tuggorato hata si goɗɗo yima sikka e ayto to woni fi immagol fi ya nango fi juulugol tawa na e nder julde nde wonɗa haray ko ella on ti koyo eto hara o bonnali forme julde makko nden o immora o wonɗo e rewde allahu subhanahu wa ta'ala jonnon so immike kadi o feewi e darde o jangitay kadi koko wino ɗen ɗa fatiha on e cortewol go jonnon yalli o usunnoto ɗo o kadi ɓawo o usunninoke ka aranum to e konngol karamo koɓe go o usunnoto ɗo wano imamul albani rahimahullahu taala ɓe maki ɗum ɗon wondema o usunnoto nokkeli ɗi nayino aoudu billahi minash shaitani rajim bismillahi rahmani rahim so janga fatiha nokkel ɗi nayino kono woɓɓe go yi wondema usunare
aranere nden ka uzunni to ka darde aranere no yonanamo ko uzunni ɗon kon o jangay tum bismillahir rahmanir rahim janga fatiha almuhim ɗiɗi noon ko ƴettuɗa ɗo wo hino newanima kala ko daroɗa tawɗa hino newanima ɗon a jangiri ɗum ɗon e to tun janga fatiha on e simore go'o kadi ko ɓuri moƴƴude kon kadi ko simore on no wiyete darde aranere nden koye juutu ɓura darde ɗimmere nden wona e ɗimmere nden juutu ɓura darde aranere nden ko ɗum ɓuri moƴƴude donc on tigi janga ɗum ɗon so gayni kadi o yahira kadi noon ruku o yahira noon kadi sujudu ha o timmina ɗon o jooɗora noon o iftirage kadi ko wino ɗen ɗa o tayyo si tawi woni julde nden ko nde darɗe tati ma darɗe nayyi kono si tawi ko nde darɗe ɗiɗi e misal wano subaka tawa ko ɗon woni e sallimmade mana ko ɗon woni e salminde haray ko tawarruk o jooɗorta kon ɗum wiyete tawarruk on kadi fahin koyo cikku teppere makko ñamere nden o luƴƴira kolli ɗi wano sifornoɗen noon o accangal ɗon kangal woni ɗon o ƴetta nanal ngal o naada o fottinal few ka fowre nde won ɗon o jottora fowre nden ka tapi ka won ɗon ma ka leydi ka won ɗon ma ka gatal ka won ɗon ta fowre nden no ka leydi kono koyngal nanal ngal feƴƴi yeeso telen nder wona nde telen yaasi telen nder ko ɗum ɗo wiyete tawarru ko ɗon on mo yi'ima yii none no jooɗorɗa non o anday ko ɗo wonɗa e salminde sabu haray ko ɗon woni sakkitode julum nden jon noon o waɗa ɗum ɗon si tawi himo wawi si o wawata o ekkitora seeɗa seeɗa ha o wowta on tuma o tayya makko arɗo on jon noon si o jooɗike ɗon kadi o wallina e jungo makko nanon gon ka hoore koyngal makko nanal no fota so tawi woni o waɗu kolli ɗin ka fewndo howru no fota so tawi o waɗu ka nder busal dow ga jungo makko ñaamo ngon o jogo kolli makko ɗin nayi o fonta hondu wotoru ndun ɗum ko sappordu ndun ko ɗum waɗi si ɓeyni o tamay kuntoso kunɗo o e hekkindu ɗon ndun e hakkunderu ndun kañumma e jandu ndun alkhunsur wal bunsur wal wusta wal ibham o jogo ɗiɗo sababa on ma sabbaha on nduɗo no wiye sabbaha no wiye sababa o fonta nduɗo o wallina ka busal makko ñamal o tayyo joni noon nde mo tayyo ɗo kadi si tawi woni o hewti e du'a wano cheikh mouhammad ibn Sall al-Uthaymin kamɓe kaɓe maki ɗon ɓeynihi mo fonta hondu ndun ha nde mo fuɗɗo du'ade kala ko toroto Allah subhanahu wa ta'ala o memmina hondu makko ndu yeru ɗon ma ɗum si tawi woni hondu ndun hino jippiti leyga si tawi himo du'ade o ɓantira hondu ɗum embere ɗum ɗon wiwɓe ɓen kadi o wallinay ngon jungo ɗon kadi wano o wallinirta nano ngon non ɓe inni simo du'ade yo ɓantu hondu ndun beru ɗum ɗon awa bete o wallintinandu yani ber ko o du'oto kon jon noon o janga tahiyatullahi azakiyatu wa tayyibatu assalamu alayka ya nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin o janga ɗum ɗo so jangi on tayya makko ɗon ha joofi si tawi woni ko ɗon o woni e salminde o juulay e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallama o janga du'a arɗo on fi masihid dajjal so jangi ɗin ɗon ha o gayni on tuma noon o salminira ka ñamo makko e ka nano makko assalamu aleykum wa rahmatullah assalamu aleykum wa rahmatullah kono ɗum ɗon fof on tigi no haton jini e jangugol seeɗa seeɗa ha o wowta o wawa o anda si o wawi o eto ekkintina ɗum ɗon fa e makko ɓen watta jooɗade kadi o wayna fa e makko ɓen o dara ko onno ɓe woni juulirde si tawi woni no wodi ko manki o mankitana ɓe hara o wedditaki tun o kippi hoore makko o acci ɓeya haray ɗum kadi ko honno watteten ɗon sonnajo on no hani wattade conci timmuɗi wano wiruno ɗen noon kadi bi to sonnajo on no hani wattade conci timmuɗi tentini noon concol ngol tawata buuma e teppe makko ɗen ka ɓawo ndehimo sujja oɗo waɗi nelaɗo sallah sallam sonnajo maɓɓe go landino ɓe no gasa wonde nene salama atusalli lmar'atu fi dir'in wa khimar nelaɗo maki idha kana dir'u yukhatti dhuhura qadamayha si tawi woni ko watti kon immorde concol wawa e buumude teppe makko ɗen ɓawo haray ellala mo wawi julirde ngol ɗon concol idan haray neɗɗon ko ma o eto o waɗa ɗum ɗon koɗo waɗi imamul albani rahimahullah ɓe addi condition ji yahayɗi jeetati kalibasul maratil muslima sonnajo on no hani tawde concol ngol o wattotongol hara hingol tekki hara ngol sifotako ngol wona shaffafa mana ngol ɗewla
ta goɗɗo wata darade o yiyo ya gaɗa to ko wiyete kon transparency ka anglais ko ta harangol tekki ta kadi ko fawfada harno yaaji kadi harno yaaji moƴƴa ko watti kon hara sifata ko tere makko ɗen o luƴƴi ko ma e none forme makko fo sifata ko immorde conci ɗo yo rewirta allahu subhanahu wa ta'ala ɗi bal hay conci ɗi o yaltirta ɗi donc haray ko il faut on tigi ƴetta conci makko timmuɗi ɗin ndehi mo rewa allahu tabaraka wa ta'ala moƴƴa fii sabu honno tama'u e cortagol wondema si o rewiri noon allahu joma tabaraka wa ta'ala o jaɓanaymo dewe makko ɗe waɗi noon si o heɓi garanti tun allah jaɓanimo dewe makko ɗen ɗo omo andi kanko ara o lumbi yawmal qiyama joni noon ɓayen ala on garanti taw koye tamaw wuruɗen neɗɗanken ko yo wonu baynal khawfi war radia hakkude on no wiyete tamaw kañumma e kulol ronkede jaɓanede o wona tamaw wondema allah jaɓanaymo o wona kadi huluɗo kadi wota allah resetu golle makko ɗen ɓa koye ɗum ɗo wuruɗen koyo on tigi eto o pratique ko rasulu sallallahu alaihi wasallam accirimo kon fi ha yawmal qiyama allah subhanahu wa ta'ala yurme ma ndara ha ka etiɗa ɗon o yurme ma o jaɓirani ɗum ɗon golle maɗen ko waɗi noon na golle maɗen nado e ma aljanna waɗi noon nelaɗo sa sallam makuno ɗum ɓeyni a goto e meɗen golle mum nadata ɗum aljanna sahaba ɓe landi hay ono nelaɗo maki hay min si wona hara allah mutinan ka nder yurmene makko joni noon e hoore ɗum ɗon kono ko ya eto kadi golla sabu nelaɗo maki imalu fa kullum muyassaru lima khuliqa lahu golle goto kala e mon no newinana immorde ko tagira sabu muɗum ko idan haray ko onti wakkilo o tabita moƴƴa cheikh aboubacry jabiri jazair rahimahullah ɓe firingal ayawal ka allah subhanahu wa ta'ala wi fi si neɗɗo on wondi to tawi o wondi e dow fenade ɓe inni wondema allah subhanahu wa ta'ala inni aw kiswatuhunna onno o wi ka holtingol yimɓe ɓen ñammingol ɓe ma holtina ɓe cheikh aboubacry jabiri jazair firi ngal ayawal ɗon ka fi wondore wonande neɗɗon si o yani e wondore nden ɓe maaki koyo on tigi holtimɓe concol ngol tawata waway surrude ɓe ha ɓe juulana allahu subhanahu wa ta'ala bimana concol waway ngol juulude ɓe ɓangini ɗum ɗon ɓe tentini kadi idan haray neɗɗanke on ko ma o eto ha o waɗa hunde ko tawata kon weltinayi allahu tabaraka wa ta'ala fi tama'u yo allah jaɓanmo golle ɗe o woni e gollude ɗen ha allah yurmemo e dow muɗum kadi hada wa sallallahu wa sallam wa baraka ala muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk aray e yondinoray ɗum ɗo hande bi mashiatillahi tabaraka wa ta'ala ha e sa'i jaroji ɗin nde woni wo kadi nde allah subhanahu wa ta'ala okkiri en newende wo kadi yero wo ko allah subhanahu wa ta'ala andintini en aray ɓeydodiren e muɗum si tawi faljere waɗi toon haray miɗo yaafini wona anni en ko wowlowo on faljata wowlowo on ittirino wowliri o aray ko jentoto ɓe gandata si o falji so faljali aray ɗe yondinora ɗum ɗo ko nene goto mum on Issa Sall mo fitaware ya lemmiro depuis Arabie Saoudite Madinatul Munawwara assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh